ining mga bata. Pipila ni sila sa mga bata nga mohimo og pagpanguykoy og mabasura dinhi sa Umapad landfill. Atong makauban karon si Alexis Sigurado. Alexis, pila man imong edad? Jis, unsa man imong buhaton diri? Mga ikay. So unsaon man pagpangaykay og mga basura, Alexis? So unsaon example, unsaon man ninyo? O kayon? Dayon? Iso dayon niya. Pila may makwarta nimo ani, Alexis? Ha? Pila man kasagaran niyo makwarta? Ha? 400? 4 pesos? 400 sa usa ka adlaw na na. So unsa man na? Unsa din yung pangwaon diri di ay? Mga basura. So estudyante ka, Alexis? Unsa man ka grade? Grade 4. So mukuha ka og kanang mga basura dahil inyo ipatimbang. Example, unsaon nimo pagpanguhag basura man? Unsaon na? O kayon gamit ang unsa man? Kamuto nimo? Example kuno unsaon man nimo pagkuan? Kung naikuha mo na inyo ipatimbang. Pila na magkakatuig aning nanguy-koy dinhi, Alexis? Dugay-dugay na. So kung nakakwarta ka, unsaon man nimo ang kwarta? Ipalit og makaon. So unsa pa man gawas makaon? Kinsa may magkuyog mga ikay? Imong papa. So pila man makabuk mga ikay dinhi? Daghan. So pag bagyo wa mo napiktahan. Unsa may naguba sa inyong balay? Atop. So karon na may atop. So unsa katong gusto mo tabang nimo, unsaon man imong ganahan gusto gyud? Unsay mo gusto inigdako nimo? Unsay mo gusto mahitabo inigdako? Mahimo kang pulis, unsa man? Pulis nga naman. Sige karon na kay nakaykay wala pa. Mga ikay pa. So sama ng plastic, so matimbang na na. So mao ni no si Alexis Sigurado. Alexis Sigurado no. So Alexis apelyido sige siguro gyud niya si kay Sigurado man. So mao ni ang ilang lugar nga kundi ilang kaykayan karong mga panahona.